Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kawai niki kenhon terekam jong kasih jantia Presbyterian Synod Sepngi, ke Social and Economic Life Development Department, lengba ke Agency for Sustainable Development Initiative. Mentah kalau pengkreat syasyak ban pelong biang ya keje ko mariathong kebala pelong mentah lah news nam kenti. Habakran haki nong patai kubor kidkot jong ke Social and Economic Life Development Department bakan top you chairman Reverend S.C. Lemba, Director Reverend S.C. Dengan, Executive Secretary Reverend K.B. Snaitang, bat Reverend B.C.M. Kila itu bagi keje ko maria mentah osnam. Kebalatip kum ke Shillong Run 10K 2018, kebalong ru kesin ke Bapra, on sapelong hak khadwai Tarik mentau Nailar, halor ke pang pedang ke baong hak ketin English, run with different abilities. But yakini ke Jacob on sedang napo parking lot ke bah Apollo Shillong hak por sanchiteng menstem. Naka benta kitu ki bakwa banyese mentah hak ni ke Jacob, ya ke kerteng on pedang khaddo hak Tarik mentau Nailar. Hak baki kena skol kinha ban siu hak dor sispa tingka marway, bat kirang ba apat kata kasan senam seneng. Hak dor arspa tingka. Bat ki bala banyese mentah hak ni ke Jacob kan long tang naka benta kitu ki ba lakan jo syaka news nam karta seneng. Bat ya ke Jacob jong ki beranjing dunah ki khot mat pan on benta lakajong. Kajing pelong ya ke ni ke Shillong Run. Kebala kersan ru dakat nat social welfare jong ka sarkar jela kalong naka benta ban penmi pisa ban aje ram ya ki lightly ki project jong ka ni ka kenhon. Bagan top ya ke Mairang Vidya Jyoti Inclusive School Mairang, ke Community Based Rehabilitation Center Mairang, bat ke Reverend Amir Kha School for Disabled ke Badan Hapo Maulai. Senam sehingga long kam kerpam berkata long dah kebangi khot rupa iwe yang sementara dari geron dari senam keban long aga terwin sekos arjatra amti hapo parking lot Apollo na kesana dia i dai bagi khot kerpam dari Mr. Itendra Singlawat iba naga jala utar syar beri nong yamare marathon berimenta kebangkit lagi atlet di Olimpik kada kawai long haga London Olimpik Jakarta baru berimenta Olimpik Rio Olimpik Jakarta Rio dengan try bagani ke jingisi menta jauh di nongir mare marathon keba ri latih biru dengan try kan long kan aim sim bahkan penpah ini karon jungi hari ini kesenam keba menta de nagamenta ini ni ejing mare hagani garon nama apa kadang ejing Pynlong kalau baik nagamenta bahkan mau bermenyerap dia gini pramusim bagodol berang ejing duna konmet ngila tempat rohan atli gitu kom bagata kalau baik nagamenta gitu dua pik dua piang dari konmet ngila orang antar kom kata kalau kita ibu hak dan senior bab junior perkuncur nam tadi ini beran dari dunia di konnet ibu muncul agak dan senior bab junior. Nah kalau ini senior ke hagiba ibu kacang senam seneng, badan mentah junior kacang senam cepo. Nah kalau hagiba dunia di konnet ru kalau hagiba cuci kan jimbo jadi senam. De nah kalau ini ngila don ke jing penbet kat kom gi benta iba ngide ban ngila penbet igene na komta geniga ron ke jongi bagi benti bagi de banjat na komta geniga ron kat kom gi kerda kat kom gi snam bagi ceka ba ngide ban penbet